Pira tu ini P1 ini mentasi kadang kenika jing play yang sepoi ka branch jong kenika once dance evolution ma kiki play yang ni ponong thamai mentasi tengah one ban hiu polak jong ahi kum chief guest jong ni program mentasi siapa ngate la long kum special guest ma na mai la shukat sngo ba ta mai ngai ba wan to Pira tu le menging i ka di beberapa pemain pada Dhaka escape pada dancing tu hai kadang keniki yang ini perisa juga ka Dhaka escape by kanika Dhaka escape kita nak cuma ta bad ki barung sa semi final bad ki bala asir kanika bayrung tin sayo kanika free ticket ban Peit kanika film Dhaka escape dah release sakti po biju cinema hall ke katama kanika kabu betamai menayu rai jikir majungi ki kwa ban peni be kanika film hau Oktober arjar besar Pia tu lagi lalang kubak no spak mo dan betam ki bapan tu sangan ni oh hai kubaya so mangali de spa ngon labon bagi beriu ki bala kwa bania shimantang ni ka 5th online dancing sing competition te subha kitu bakwa sha kita ka buskir ko bahe bergini kalar ka kadang ketika kabuk siar mata jupi ban peni kani ka sab jupi ma la kalian karwai berkashan te subha kitu one kloi le shushu na kidang bon kidang lai bon rai ka jaka tamat labon thanu thrai hapnia sange no te le kloi barakhoi Risha pi kai ke jingi jupi ne ga fit kasi dancing I la Iya snow no perlap mereka. Ngaro ngayo sngo ba kum tahi atat ruba nakaliang ngaro ngakwaban kentu mo ye pi ki badon sab ba silak tengka ka price ka first price kam dai ka besok bangin yo kan mo na ikin yo kat kata tenang baka sab jong pi ba pi sei mo ka ka sab ba pi don save it mo ya kata te pi yo kan ya kata. Akan ni Dhaka escape aku punya. Hakan ni ka film Dhaka escape te ngashim benta ha music video ibade iba khaddo mo jong ka film te bade kan ka film ro ha no October hi kum dadi bakalong kum ba thmu te ban pni no kan ha biju cinema ha no October Lakuan yang menino ya kan Dhaka escape. ha la kwa ba na du mun siam Film tu jupi ke ka film tu jong ate ka bang ashim benta ba di ba phirahi kadai ka student Bangalore ha te la shim Segum dala dan gendap ni ba. student Bangalore ngila jendap hi trai mentah ni benai September Oktober ngila ada shooting sana barakhoi te shen bise ina I kongrisharu Oi tan ka jingruai dang sa e de fight scene kum tu fight scene ki jingruai hoi ki dang sa te ngina kap sa beneng ru mentama tamba am ngidang penjana shushu la de ban penitenat aba P1 pe pasana ma penyahun ma tekara Kibak dia lah film Dhaka escape kan itu da kublish bon sakawai ru apshwa sakawai ru ngasngo ba kibuan hakani ka 5th Khasi dancing and singing competition mo tenga sngo ba I producer jingi haka ose haka film student Bangalore le arlak tengka sendan ngasngo ka prize te kumtagan pisiao ki badan sa 1% hakane ka 5th jong kane ka Dhaka escape kenang ba haka student Bangalore ba pinwan be ken pinyo arlak tengka sendan kulish buan kadang he shushu ta busket silak lu lah he saya apa istanga noli dami ka film jong na no producer jong ka Dhaka escape student Bangalore Thai ka support phagolak ro Lahir kita shot banyak ki. Lahir aman kita kena shot bangi ki aktor suran nang ni ro. Jinjar kata teng happy shot nang ni ro thai ma. Na baca kam ka intan ka em ro shot. Pa kai choi ba wan bedi iba wan bedi pa kai ba wan bedi. Ni ro. Kata. To kibok ba ka ne ka 50% sing. To kublish pun.